cá khơi nhà đi kì anh nói kì hai kì Để chi nãy chẳng gặp chiều cho khăn khờm đi kì Chiết xa pre mà hạc sạc chiết xa mà chiết xa sna nè an mà Pre đi chi nãy chẳng gặp chiết chiết xa sna pre mà hạc sạc anh nói kì hai kì ba và chân á rồi ba prote Campuchia rồi lót Dạ chiếtต่อมาศาสนาต่อมาទី3ព្រះមហាក្សត្រយល់អត់អញ្ចឹងមានជាតិបានមានសាសនាយល់ទេហើយព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងទីគេសួរថាបាវចនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាអីគេអត់ដឹងយល់អត់គឺអាហ្នឹងបាវចនារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬមួយក៏ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រគឺជាដាក់ឲ្យយើងមើលអត់ហើយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនក៏មានដែរនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយការក៏មានដែរ Nó sẽ đã ra năng được